tenga kwenda tutubwati asimambi ya boniga igo na magenda tego sosi skuru kya mbare bataraso iga boniga atena kibaro bereti nera tenga kyaro cyo mwaka yo 2023 ase kalende ya masomo igo na magdro ju kwanda ndro jino ne university njigenda te abarokiwa ba university tukore goro abarokiwa mba katena aki serikali to bedra school fees bakarura moibori kali nanga kya uchandika principal ne tena ngake school fees ba endete ko sangeria baibori ba jagre ko support osobogi mebo kongete Kenya kero bogi mabore ge sare goraria bona magdo jukwa na simambi boniga konene tinta ka gukore biro tiganda mwali baganera na tukwani asimambi ya boniga tumaye gosuka go use prince kamera yone ere bono kora kwani umwanju muri ruturigireti umwibori umworokia aborokiwa bali ruturigireti asimambi ya boniga bia mono Brighton omwanju omurigereria na kuba kwani mwazimbu ya muri bwakire buya bia mana sengencho yeli tukeri nyasato ile twabukire buya twaikire emirimo yeli tukori yale ara twachake lituko linde koranga ngaki Kenya gosuka mutwe jo kwana no ira job principal ya Riamoni secondary school gotoka Masaba North sub county Nyamira county na ende igondo munyakero go manene bwa bali banane ba secondary Kenya secondary school health association Nyamira county ina kia masomo arasi kaunja Nyamira bono kero kwanda linda abukia no bono mete karora yono bogetiria aburi nene na no teneta bali mwa banne bejisukuru abu na kiumwako ya masomo aja kire principal ana kero kwanda sensemo ya Nyamira bia mono pride amasomo asensemo ya Nyamira na banda tabatanga twachaka buyo mwaka twa college weekend ya gatano tuli bono gesomo tuli jisukuru jisukuru ngonya kasatu rugir down kyara abande jisukuru nchiro abali mwa bana bari tayete ngonya ka bari replaced abande mbale banda transfer na bari replacement kigandrete igolende as we move forward na bando jenga masomo nale we are moving on well to ajakire even activities ya co-curricular me chiaso drama bindeka birimbi gandrete nani tukoria ichuma na bondo jengamba karobeleti ngamba bwande gotwara workshop y'abantu bakurunga science and engineering fair tukurunga science congress semyaka yakala bya kabisa principal karori tu anyorane tena yega konyora serikali gwetire task force iri arosti guya mangana asi business junior secondary school konyora mbara amwanga yeke ngayi abana bale ko barakini bono babera si school joborozo ayo no mwarimu monene principal na kiro jembu yaba decided na junior secondary school ebe domicile ya se jiskuru chiboroso lina alenga yenga kieliende na bana atebetenga proposal tu aruete na bae tu atebetenga tiga abana balia asengenje myaka yabo para ba in primary elinde bakine bagoika kiwango kie myaka menge yake bamanya goja go transition goja secondary mwali oye report ya gire the president na baada atabatere ngabana bali junior secondary tikaba bakore primary before batara go transition go secondary school buna program ya chaka bono na wanda takata bali nga kende gyonse gyo chakere kegani gutura kere challenges kya buna bali nga junior secondary na gwara challenges kya alia sere primary school ne war challenges inka ya garatira nyora bali mbarato mgo chiobu ya gaba bwate specialization ya mermelia kwa in junior secondary na the challenge ya sat now lakini gombu ya no anjana na tigebe dom side ya siji school jobros generally na waya njama jikora kana ko accepted by majority ngatigebe domiciled in primary ene bana bali barakinaka manyo ya secondary so I'm satisfied bia kabzo manyo muri gono gwete ni gotona joboira koru mwarimo manene we school ya Riamoni to kukwana mangana yisemjito ande karetamu intangani chake to mwako jirubene meronge we nesato kadore to kwanda mange na foto mali boli ya ulagani umuboli ngakyaro yisemjito asorongo ruagusi prince matemna korwa matekeza matemu asoka gakorona ndaga soka nturanyorana gusi ya korete buya ngakyubura kwande nganeye ya matemu ekerwana tuende to kwiruberi go jesa matemu ande yo mwako pia mono amatemu na kole tueliria na lenga ega mapema ya lenga kanya matemu atarachaka tukaja tukakora matemu tukanda tukacharukia agasoka na ende January amatemu na basoka agasoka buya na wanda ite kweriria bani bonse banyamira na gusiengi manga mbya mana semere membi ya mwakora
erinde amatemo agacoka buya naende buna Nyamira asa county tugatwara esukuru egotanga na Kenya ngima igoro Nyambari high school na wanda gete goteba rinde ng'a amatemo ana basogete buya naende gisukuru nyingi sana jigatwara positive improvement jigasoka mutu as performance yabo both in Kisii and Nyamira egento gio kanara goteba rinde ngeringa nonya abantu bande mbaigwete buya bateba ng'a matemo na basogete buronge naenda abana baribu na baitete na bameritete kwanda gisukuru ya igoro bukabarambwa rengo ikiarante ba majina ya gusiyo korera ndi mwatwaro bukabara burigoro na umwana mumano bukabarambwa rengo osina abana baito barabanga inande bakordo mugi aya omanyete tiga Brighton abantu mbanalete koraga gusi yake ndara chakera ugo mbanalete koraga gusi yake kagara Edison y'abantu bakoragera gusi talinga abantu bagusi barabakabara abantu bagusi igo banjete gukora ibintu n'ekinguru sana abanyamugia bara abantu bomugi sana kiagara ne biashara akaroko kandi umugusi gasoire biashara igago so imena n'ekinguru cya Jones bono as we speak na mata taka tawale nga abagusi bari ala isenga down industry go employee abantu bono ne yani goikoitwa ragisema bono linda ba gusi ba koleto mugi sana kwa make sure ngabana ba bajire yisukuru kyara mbavuga ati any other alternative igo amangana yo bukabara ikine kinkwana kya abantu kuma eta abantu gutura mabale ngiti ndara teba abantu bali gutura manga gusi ngachie eji atogete liwa ya mana 100 nga ji 800 njikusi ji arwe eji etali bolimo kiagara wana karo eji etali bo mana bro nalagata etali bo mana kiagara ekaro ko barajina ji arenge Nyamira in particular Nyamira ya wata only 31 years Kisii county gatwara 50 eji a total of 81 lakini abantu bado wakajimentare siro kujimutua kwa 810 na 10 kwa 900 kujimutua wakamenda okuru okalenga lio kobenga ogwa exaggerate go jia abantu bali ignorant nga bagusi igoba ibibire tamate mbale gutwara something abnormal like that nga batwara 900 there were no 900 Prince bona ka tutigara sense mei egiraveke twakorete omwaka oli bya asorongura gusi nke maintain omwaka oyo iga osinande turaji tugunse bono bali gotomoji banyore ground gyo gotana moroji rojena nto tigara se base ya last year expectation ya na berenga ntobwana to gotigararia kiagara no do no maria matemwa karawa korukara mate kero mwaka ngo dependent ne candidate kiro mwaka uyu lakini wanda kwegana nenga buna riba akoleta buya na ende mba abana baitu na ende bakole buya omwaka uyu buya kabsembe mno manji muri genda gutuma ujumbe yao Johnson Ombuna na John Ogaga na info Loda Ombogo ebatori tikorwa sensemeri ya Christian Toteria se county ya Kisii baadana batu batu ya semambi yabone mbibone kana mwanda tokochora ndi TV nero basumusi anena semambi yabone ndo gutuma ujumbe ino asemambi yabone kaltwara chakerero gisemi ngoswadura senzoma ya magaseti ekaro principal ikire imam principal nara ontomere SMS ontorina kinga ki principal akora oja mambi gabana mpaka tikareta se skuru ya yeboli gosena baru bakarikoboga yani gamine dina bana akibakarikoboga bawe kurura na nene koko ke studio bono mambi za 12 skuru za mapi skuru normally batambe kama kawaida ngo ige skuru kitara gojakara nyisa 12 paka nyisa 12 nenusu na skuru nde nyisa 12 nenusu na so class anyandiri abana bale ngase TV bono na bale justify gotebanga o maana na boigo class imengo toka 6:30 in the morning bono iga ninde na bande no maana ngana na bale bali tokana na baro butambe bono ene class bali bajakire mirimo yabo no mambi bono siri giyo kuboka mapema principal mate terrorize siri kie ya yobwate yokuboka mapema kia terrorize ne practice practice buna baga danga practice makes perfect okonara enjera buno monto kwenalia ngakiwaki na ngakiwa jake mirimo yao bono inje ina onta to kata bana resiri yana kiagere ketari ndo na jaka bono ikene ndo na jaka to wa long time when I was in primary school na wana ka bokire nje mambi ko kama chiombe koira mabera na wanalia abantu na ira na gocha na manya kwenda school it became part of my life ene tamwenda ngani anene kero ya tebire buna bana mbaraso abonsi school ase form 1 mbaraso abonsi ndoro jina no school jinde na abana ibirengo bibotaka na kiro jaya aye school yao abana bali goja 100% donation bacha bonsi principal school yao ile mono se badra baraka
mwaka uyo buna narigereirie mwaka uyo reporting ya bana bakuru kwa form 1 tabeti as good as buna yari ngo mwaka uyo na wanta ita koranga mwaka uyo for example in my school form 1 na nyoreta bana 126 lakini mwaka uyo bona kabona tua jagere gukira buna tua ikirega bona mbwata bana ange 110 ngo koranga bakora nambe jeta nenka kweta ni mwaka uyo no ene kanale ngota mago follow up tali nyamira oka karoka na school jinde ji county jinde jisiko na bona majikorora rende na bona ro abantu ba complaining mwaka uyo at problem nero koranga bana bara report buya na ba report ti mwaka uyo eta ingiro jikira irire umubaro yo mokekoba none krese karte do dana bono ire 100% ration nkikorenga nayo roje na yeirire umubaro yo bwa bana kokea waso school again tege tangani na wanta eta ko observe nga poverty levels obotaka bwa bukire meji sana na bana bali bago school na wanta eta koranga abange babo bago je school batabwati no nyene ebintu bitokoro kabire basic bago je school uniform mbabwati yani no ebintu byuko jakamenya school wabo ebire problem ngana wana karato ko ba freedom nga inchubu na mole elinde moje konya kanyole binte bingora no konya ngana abande bara konya bali lactant ko je school kya konya ege ndongera mi setabwati bikoro to for example kwanyora nga mwana itali ready ko je school ko rai so poverty levels obo takano bonga sana bwa beira obwa changiwa no morakero beira obeiro amatuka mange ono no nyana mapata ali bali baganyole kurwa sechai tai mapata itai obuya igo igorende bana bunamba chibasa bakoleta school ende bakoragerera akona banyora ngamba bugati buyayigo gero to kurigere ne chi principal chiri chia kwa usabana mabana mba ku transfer ke kurwa county ya Kisii na Nyamira ambage na buna bono mwarimu obatenene tendo obatenene ta ke asikyombe kirikino ero jende ngichi wa affect ji transfer ngichi wa affect amasomo asomo akoyo osembi yabande bagenda ni affect amasomo principal aji transfer tali gendo kera bonomo egine gendo ya kawaida karo mwalimu agosuka kuru school ya ngoje yende egine gendo ya kawaida kiano na sita kara tokoli ko na foto wale batayibugure nga liro bali tali batayanga igo okoirwa ase meremo ya era tokera igo lende karaba ti transfer ya bajya balimu transfer jina bajira nomo abalimu bakire school just stabilize unless ase school jiria konyoranga principal wale transferred a community ya igunga kanga mwalimu yo tagenda iko bati aguru support ya school hiyo lakini ya kawaida karo mwalimu achiete na ndo yondo soa mechande ndetali kwa te go affect performance bya kabisa lakini principal kadona tokore na sasa Mary ya CBC na junior secondary abantu mbara ya understand buya nona baibuli ko ranko nya kwemburuka bana ntora understand merobeliye sina bazontoranye manya abandi baje ko register abana babo bakore 80 eli ngoro bagende ngakyura kwande ngane yoroje na ngaki ngotarabe kabantu ba understand buya ne serikali ne ministry korenga muna ayo mwalimu nkigeta keriko be kurende abantu ba understand igoro yo murobeli oyo OCBC na junior secondary kede yo seka gane kare yo joma ida Brighton inke bugat chitangutangu chiaya pandu baliko talibons ba wanjira nanga tikato chake gente kato swai tube kama goronsi abane barabanya abana kastanga yonkora be ko kama ndoro ose machango sambali ndara teli ko ndama ndanya kanyane bobe ndame lakini bono CBC iwa ya chagete tenye bantu bali bakurunga stakeholders abange mbanyora ti education isaine eko ba accept eko ba make ba accept na wanjira nanga gente kembu yakerenge bwa tokonya bana baitu na kotokonya na into as a community ko enda ujumotu asengenje iyo abantu asengenje abantu try understand buya bono baro bali babwa tabana ba class 7 bono bakolete sea bono libaga bakubatika bagenda junior secondary baba charukiria abande tigabaire class 8 bajiba kora matem KCP elinde bajiko koganda to the old system eliba ba understand it na wanta ko irora muna na tebe tanga kiendeli na chitaga nga akaro 844 ya jagete there was lack of understanding man don't understand it ja tuale teething problems me chande li makali go chaga na ga tuale me chande lakini mali ja ide ga stabilize
na CBC nintaete kwegena nga Nairobi nekoire emyaka 2-3 iga na okonya ya stabilize erinde each program kiajigendera boronge otherwise nintaete goteba nga challenges nchiro chiogochaka kiagara litangania abarimu mbaratoka buya ba CBC kiagara the primary schools nkiatumerwa abarimu oyomo asogochaka gosomia lakini mwana mirimo gosomerwa ne menge pono mwarimu oyomo taisa ni orasomire moyonsi na itoka no nyara gosomia yonsi to kurwe karasi kama wachenji kwa wakora integrated science kwa na mathematics kwa na English kwa na the other subjects so eyo na era kogara nenda bantu majigo firinga egente ko ngeje tokonya bule katu kwatu mwalimu oyo lakini na wanta ete kuyana kyombe ko kulika balimu ndubwate program arrangement bwangoiga na banaro jibata ete ngo promote bara balimu ba transfer balimu kucha junior secondary elindo bajo konya na so kale mirimo asekrasi ya grade 7 ya junior secondary buna yo mwalimu na alikuwa very principal matuka mango what experience oroje gasi ya junior secondary nebe workload gochiase abalimu banne be school joboroso of course na maana kiagara you know we are talking to kwa na college school ibera bana in primary junior secondary as ebuata administration ya na school we were primary na ne buata administration ya and remember abanta babona babuganda ko turanga junior secondary ebuata ko tura board of management ya na primary board of management ikabona to kwa na college school ibera in maya that is we have na challenge asaba limba primary for a while paka stability aba bya kapsembe no mwanju muri ni mbaro jega ikarmana to maje SMS chino just stream of the no muri video okinyi dismas or the good morning no ri me yumuru chances ruango ga to ga na good morning no ri me yumuru video channel kemi the no ri me yumuru kama kawaida tuko ndani sinte nyaboke na yote na mbiyemo soko leto mogeni mapema mbuya ekia to maje semi cheito kaki omogusiti getome ndo chikonya robo sokwe kera matemu agokorwa yo mwaka oyoiga buna tueta buya onera tena abantu betome ende ndo chikonyora obosoku ase mate Moses Richard Mose ade anere no ali me yumoro ya tubwatia senjera engia kabisa Cynthia Mokaya nere no ali me yumoro Rea Nyaboke ade na tukondani kwane lyo mwalimu maiga mange na motebi mbiyemo na sobo semi bwa yagendete ko tutebye Dynax bwali ade na account min akondani yumoro asemambi ya abone kankora liya sense mende SMS tiga ndaliria keigo nindoje Joshua nyajua ya tena gwa kiribuya ambiyemo asumugani asestream ambi abone gakisemi nachyo muboli na barabu bali kwegwa amangana junior secondary school mbali konyara inki bagwanjera jegenda se junior enda se school yoboruso na bakubona mwalo go badana tigamwe wibirasi ebyo bya junior secondary ndende omwana sorro Biamono Brighton ase diswali elio omanye trende initially gurumo chakano junior secondary na oyalenge suppose ko so nabebe kirenga oyatagere ko so ase secondary no yabwena takoba actually asili chiko nabere suppose ko domicile in secondary school lakini considering age y'abana bali na abana baje kumera secondary ekaba na ya machiko bege tange kanene gyoko twara abana babasinini na ko interact na abana bali abanene ya roja ko baletera a challenge ya interaction talinga secondary school njala roja ko manage lakini ende the training y'abana ba secondary igeko ganda na abana na age y'abana bali emyaka ere 14 and above wikigoro pono bali mwaba mbabu ati bo manyubuya bo ko manage abana be myaka meke kuna bali ba bo school yoboroso ya primary gonga talinga yori mbabu ati manyumano training yabo maite karta kwa training primary school teachers ngwana bali training ya bali myaka because ngoligire dole myaka ya kurunse kuru year 7 gotira behavior there the same levels of majority kiabana jire ngo bachire trained nga kijibanda kwa managed awe secondary training yabo gere nga kibako manage abantu bayikerere myaka babeire almost mature okwire segento bamanya kuyunga nga kibako lakini abandi na that is why karokaro na mwalimu kwa for example alito koroka nga primary itu akarokira nursery na time
igo bara abantu bara very patient ora okogenda ko bagosomia abana bari baigurete na basigete lakini ngenda gosombera primary nje abantu because nje ngwa apply knowledge iri yana na ba trained at secondary tingo nyara basomia abana bari pakamba bareta bantegerera so that is igombo ya naro gotena Dan Nyaundi athana Dan kan Nyaundi athana kurwa Qatar no ari ime yumoroberio ase mambia bana athana mbiemono ase emeroberio mia Danax bwali athana I'm right there with you, keep the good work mbiemono good matuna Oteresa athana good morning, watching live from Bometi athana junior secondary school CBC ni scam bana. I am sure kwa hii Kenya iwezi wagi na hii serikali yenu adena CBC ntote yana CBC ni scam principal boy ya CBC there is scam Brighton CBC abantu abarayero ke scam asenge njorende bataraye understand naende omaite muna tuwajigia serikali ende oje serikali iri enkoro era nabayaye begetenge gente ke CBC ko kakaenderere kabe buna tuwa plan this new government buna yajite aso time na ere kataba no gente let look for digango torigia amaoninga abana abangwana bali high school ko ba ko remain pono aka confusion yakubuna karo na kutoka wanga teething problem yani nga problem jiri jiko chaka njiro definitely yo njiro just like naona karo mondo ko nyoma karo masoire nyomba mbura ngora atwara muri mechande metanga niliyo wadi just nga mubwe kane mutaga ko kare bintu no mutagete nyomba paka finally moja mwadi just moja kamanya mwara merani so finally the marriage works that way na bego suka CBC naona bego ko manage at the end of the day mbemo no muri ndo SMS yeno genda uchitoma ibori ora kaniko bori principal no atorana na studio mobori Gladys Korwa Nyamira no ale ime yomoroberio agathana ngwaneli omwarimu job as obosemi buya asemambia bone mwarimu wakwaniwe oigira discourse semeri ya Nyamira aha nara ukorona lead nyaboka athana bwakire buya gakiti gatubwatu cia barimo banene ende batokonyere abana ambia mana sibirengere bya Oridia principal capitation ya kira school go serikali nenyorirake meta weboninde bakure bona barba ngaki capitation ya kira go bado serikali nenyorirake umwagoy no capitation njacha no yacha piecemeal nanda nkaigo my the time one normally to are expecting serikali banda ko 50% yeji banda ko ina year lakini ana banda tawanga sika no ana capitation to bada teething problems because serikali wana ngo jenje tie financial year aya enjere ko rujiba to schools yacha kara July 1st up to 1st June na bale tayo lakini academic year tera wa synchronize na yacha kabiri academic year wana onto to time one na litoko jako mwaka ka to ko December so the problem to ko nga teething problems jira katia jira the issue as a capitation chiko garalende no nyam planning ya majigo sinyanga bona jiba tu anyora ni kia tamu 1 ni kia tamu 3 sini kianga kiki lakini the capitation njacha at least yoko chaka school term ichire suppose ko wareas ya umwaka uria oera bono no nya school jine njira nyora gwikira bono na bonta ete go observe nga njiro njira nyora njibwa challenges na chirojo ngona kolera bale na bonta ete ko kagiranga na barobo ichiabo bali bukanya bataranyora perhaps serikali ne nyore kiara ba complaint kiabeira na baroba batumira capitation for this time Ricardo kwera na ringana riri abana ko chase school form 1 abange bakire batabwatirwa ne bikoro to batabwatirwa ne uniform egende ngo babera kiro mosigo na no mosigo ngakimoko nyobogori prince moye ne kirinde abana abasere school ekiara babe ku system babakonya babese ngano nguru ase serikali egende ngo bera kire bina inwa barimo banne mosigo umorito ani ngeta kiriko kwa rudende na umwana karawo school na achana wana gento keke prince definitely karo mwana go cha school atapugati provisions ebinto bibe basic ya go school ngo letere challenge to the institution kiagara mwana no na kara kwande class merende banyorale ngatapugati basic things tapugati jikaos ne jikaramu tapugati binto biria takere go cha kero bugima for borders na ba challenge ne ngatapugati na binto byo korale for example ya majikoleta e burden ko somo sigo molitaka ko ya school kiagara school aka tu anyore kesi bune ki mwana o jire kabire yo na bato go soka wano mwana yeto kumutika
toko maseli onyora ninga otokora matenga kurabera abu twatebyo mubiro ngando nakurigia usimonto ri motenete ngando nakurigia tigango turabe ko mwana oya lakini ndi twambe kaiga kuika turigie njira yo kumuchakio bugima bona bakabe burden lakini ende principles inyoranga principles tali bantu baruete heaven na barubona abayiboli babwata abana pawe ikase and many times na nakoranga na bago sympathize na abana abatanga umwana oyo kwanza kujimata kuchiba sankora ne mechango na nyingi umisaka mugore bikoro David na bayenga bono mujyango na ruji asomonto twakoleka bireyo umwana sare skuru chako biya kabisa nataka twenda se umutumoge daike ya me tumai kwenda juko code principle tujo tena political goodwill ikera bantu wa siasa ya so ira si skuru ikera bajumbe aba MCA na baba isoko bwa digise mijeto na botosko bosyo jo tena kya horoje na political goodwill ya berero chipasa chajire CDF yajire mu upgrade jo to debiabu ikera na baba take ira si skuru twenda sasa mbere studio tokwenda tokwana mangana ka tore na jobo ira oido mwalimu manne we skuru ya liamoni ka twenda tokwana yo digise mchito asema mbiabone na kimero biliko bekwa ende gisemi jisuke na gochi jisuke gochi gorogenda gutubwatia tatu siomya sense mende studio tokoro bonjo bobere batato tokwirena tojugo kole ntunde ende ya kabere ya mangana ya gisemi jito imambi ya boniga Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokorentera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwigo tonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu bw'omugusi. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi mkuru wabare bokoreli ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano nezeto nemerongetano na boiga setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462.
Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Aye n'umugenzi yavuye pikipiki na nigutegetea maguta y'ishiringi kirwibere abosa ase offer ijigo gikorera kitari kimero ngibere n'isano n'iseto cyumutinye yo kabere kurwa si company ya Car in General bono ika ase company ye ibwatu bumanyu bunge asamangana y'ipikipiki kigari n'ibyuma byabo ibyoratwaro kwegena asibire ebitane rimo ryuka rikucha sibirengero byabo Car in General abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers icho chikubuturo bunyansi jigenereta chikutumikaze chabisi na buigose chinyagetari nechi spare parts chabo boigo mbabwate chitairi chichipikipiki nechigali chi oil cho korere service mbabwate garage yoko barira chigari n'abarosia bari n'ubumanyo bunene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chitail cha MRF onda bwensi oda na batambe abakonyara service cheito ipikipiki chituk-tuk echi kotechi spares abakonyara bakonyara seli go liya raisi ebile discounted and also town echiga kere pikipiki yokugura nige gocha nechi helmet ibere chi reflector vest ibere a license holder eyemo ya insurance a toolkit yemo ni warrant y'umwaka yomo nigo barini y'umucukisi ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisi Isotik gusoba kiresime ase namba enotisano ibere ibere isato enotisano ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano ibere kianda isano no isato isano no ibere isano no isato Car in General, power for better living. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mano mwanju muri Ndizi TV akran tuire ne kro sense me studio tu ajikora kwan Joshua ke ajikora kro bonjel nan tuire nda sense me ende katorne principal jo kerdona principal ira atoenda to kwanda ro sem cheto ro rosi no enensi tu ya Kenya ngakiaro jibirengo bixem bi mona karonda to maboli yao karonda to comment yao ninjiro chega iga yule mmoja tuned from diaspora no alime yumorobelio nyakara nyabwengi nere no alime yumorobelio ateana atubwati aganda to tubwati asinjira ya bene sinte nyaboke na ari na nyasome yao na ndo to no enda to tubwati asimambi ya bona Jackson on double ateana no alime yumorobelio akise mjeto tikajisirwe kiagera nero kibunguo kiankyo mbuye mono principal tutaranda somo tubuko twabora ni igoro ya political woodwi tware political woodwi kera ntwaru siasa tware bar political woodwi ge osiraji school jeto mangana jipasari mangana CDF anga kyoroje kolengana nae principal biamono na wanta ta kota una tu chakire tamwe ditangani ta kora irandia wajumbe baitu biamono wagusi abanda mo particular wanyamira asengencho barora kanire n'abantu bakorora kana barakore mirime mia ase matukale mutu mo particularly asengenyo nguruke nsema ya kitutu masaba mo chumbo ito kitutu masaba musike angoko no duma duna angoko cliff managisairo angoko ayang man with a lot of good ideas ando korora kana akore mirime yebuya iga bantu na bara mulenga bia sana na ba sa make history yo kuira na kabere asu gase buchumba and njera what achagir what ajisem we are very happy congratulations mheshimiwa wherever you are political goodwill ase nyamira na banda takata banga politicians baito na bakora kana na bantu batagete kutubwate si school asenenjo ya magendero kuna bono moisonde na ranga chi basari ja CD application forms chi CD of basaris chiacha golende ngaranga bible wajagere wa apply from Monday particularly ni kitutu masaba wa asenkurkurwa wajagere wa apply golende enjera no ana karo katagarra the talks of these politicians na wako maje abanta aba very willing to assist institutions we are very we are very expectant yani to kanyereta mangana to agurubuna as cliff
torabna ngaki tokumubwate si ado askisa mutu Buya kabisa nandi mwagokera tumurobererio CDF yairanite kiara konya mwate tena konya ngi school correct CDF mo konya ngi school tatikalende arrangement yale ngo previously ko yale nge okay inja yale nge ngutura yale kamaramiko kidogo lakini njira na tekera cliff mbana kisaira begete ngakyo gutumika chiba sijaye you just get impressed by that member of parliament. Mbia kabisa ni moriye na ajaje gato erere na kiaro bereti ebunga ya Kitutu Masaba. Good morning on dear Kichosho from Sosera watching live on Ndizi TV. Nauliza what about wenye tulimaliza exam last year tukienda kusomea education, are we going to be trained CBC based curriculum? Na tukimaliza tutatumwa junior secondary onere akuboli lende na korana karahoji kwenda kusomea education bono sida pasinero ya bokora na bakubona na kigo chikoba principal rojina okuru naye birengere bya orojena CBC bana hoji kusomera base nande bakutumwa ngakibo chikobagano enere ni wali yaye kalo yonjo shondiek Oita bwana ndikolera Joshua tabwana ndikolera giagara mbona kwanda kwasoa for training abantu babwanda ku question mano bali bali on training ko bali bakolire nganga kiba ko cha kwale meremo yobu ali mwe karaba sokire lakini abako kaenda definitely universities and institutions colleges you train yabali bono iga definitely ekigo giko gia training yabo towards a curriculum present bono eyiko ku CPC bako somya junior secondary and senior secondary later on. Kolende oita wasa kolera mono you gare worried too early and they should not be worried at all. Biya kabisa ndoje ingondie kikwa igule. Morning Brighton na omogeni eju ya bas following live from Bosanza PG. Ningende the winjoy kabisa semambi ya bona bibone eju ya bas principal abano roje embeto mete asama somo tote basorongorwa usi tote bara betomire buyana bono empamineti ke to ba kore school usina baruno kobetereriwa akarogorarigeria none school gweta principal ina bonta takatanga ire individual issues kasekera bana lakini yake ntokaronta takatawangelinga kisemi gusi kiabere taken neki nguru chegorake na mwana uri otigale to tararora na bokoranga na nyurirake ko join abande ase amasoma abo otherwise ase karogoliye mutu na bakoranga abana bali serious batadenga baroje ngagisemi kibakonya they have taken it serious unfortunately ntobwata abana bande borobo batabwati objective lende ya gusoma borobo baranga babetereri ngagende school mobero morakina linda mocho kora bintu binde abuno and especially day schools that is the challenge robono lakini nda abana bali serious with their studies awanta takata bali nga oweto mankoro no nyabaka baro linde batabugati birangali buna kiasi kebeketana ko borase gunia awanyanga biasi biro bitari willing ko rumukia mito kebi biragere bona abana barasoe mbagende na masomo abona korangana kwararo lire asebinyo bito gosase rogora usi principal modernity ya bale ya Brighton ekorokunga motorbikes boda abana ya ira abana bamura bana bamura bajire siko sana asa masomo batigire bana bajikorose baseria bwangu kana ajire bigi kana abasiri 30 na abasiri 20 na abasiri bono bago drop out especially in day schools bago drop out ngatika bana bajo kolebia salvia boda is one banyore bintu bya bwangu abandi bali bakurwa ase bintu ejika zinde jiko korwa matawali awakwa so na baro bajire ngatika tando waka matawali kya gisemi kya bere jingo after all ngoike sukuru ngo boki saa 12 so na ndeti ngoike sukuru ndiko takata grasi mana ubuya baganda to such kind of things those even of you among a few things because majiko kogera bana ba drop out bako get serious na masomo hapo entokore mo chando yo Brisbane ngituranyo korerende karabana tutakite batikare skuru bonzi montako raji konyarone akona info fast ko jibozi akimo chando ora korwe korukuro osembwa wae korangana birengere byabo tuale ko bwaterana 20p a community ngima yani nga to abayibuli baleka abagambi baleka batureti aborokia balimu na all other stakeholders tuale ko bwaterana nga egente ke abana go drop school go drop out of school to want to bwaterana abana bayira na school na boto ko nyara problem wero today darone elinga abantu bange baliko taka bana baba corrected na neighbors
kare kare twakire ncheka na ko kosa tari tata bwi kore kongita na le konyora nyore anko yana muinari nyore anti yana muinogali igo ba kon punish na ande ko kara ba punish na ande report igo ka so mo boliona na ande na ba punish so tu amera to buwa e kara to kasoma lakini abana ba lero akonyora mo boli bweka akara ko yunga nyara bojire ko punish mwana oye igakubura ng'omwana oino yo bono nyora nga obwa baboro njira collective punishment itari kunyara kolekana corrective discipline tunya kolekana se binyoro na singe njore nde binyoro abantu batwalire birangara limbali akonyara rigere tinga kai Brighton yori ako akabana bana singe njo aro mongaini go sa singe njabwate bono kya chare tabana bana bono ina re problem lakini twala kubwata na 20p in communities tubwata na bagambi na ba iri bonsi se binyoro problem ya drop out si yale usira go school na no buiboke because bono ga bana ba drop out of school batabwati kende mwana uri oganda se kurudi pigipigi ga konyara basa iteyo next nenyo bakubonera next yaro ugo boy bibu asoid by the way bunango ralgeli se itake nyoro ya se italia se nkorukuru a problem ya bairo butuko abamura bagweta butuko bagotara mananasi mugondo matoke asengenjo mbabwati source of income nara yoende to korkana bono ni naraga dan kaninya choya nero te anuali me yumuroberio agoponge sumuroberio masrene bosibolia tena pamoja kutoka Ugembo masoma yu jisemi na jitagete na masoma yu principal tebri na maya edwin majabengo jinse majiri chaje bungombe motremes skima te anuali me yumuroberio show kabisa jitange nchi bagora li amijo clinicolog kero ngukwani principal wa sister tomo so mina na korodire kero te ana ambia tu akwanira mangana yikisemi na kitake to sire chisemi ase orogongo rogusi principal kartokora kwanda muwasiri to bono wikisemi rojena kitake ne to motugeke korwa sorongo rogusi muwasiri te sekeri machogo kanero robone kero kitake to mosire endinere Ismail kena ndo machuko majina yaya ni gore ministry nanda bagusi ba korete buya akiona tora ne atuaresko ya engwaigwa eimo atuaresko ya no karo mugusi enere tomo beke enere tarokana na yaya gusinerere bobe bona again take tangani na wanta ete ko ira ndi president bia mana singa jo to choro mu waziri machagu mu waziri wejisemi ko ba monto rueda gusi na intubuna ba gusi na batore proud ne nga mweshimiwa machagu na ere awatoj bear na roto tumulekera go jasara kali ime ngana wanyakende turagani ko gato etras machagu ko gato musira sinjira chonsi monyo bia majiko balende dia matemu asoka atanga machagu gaso eto bugambiga gusie kamana gotangana buna na bateri rimo chakano na anta ta banga abantu bane bari bakugura gusibo be bakota gotundimin ande goto potre na katibuli na bana kana gaso majinga senti ngakire matemu asoka igo bale gotehanga bale guli ngate little non nyambali ngaya tanga dinse little non ngakinyambali ka little non a national school Ekurusia bana korukosi ko northeastern everywhere across the country te korukwa little known uno go dimini school elia na ende bana mbaji kutaka kumanya even the history of the school performance yanga kire kurmaga baga tawanga school bere tap matem the little known which was untrue that was being unfair bono mo shimi weito machagu no mo waziri wejisemi yo tomanda como tugeka one pa ko kolega asidia asi school jire toka to support education generally in Gusii abana baito bakole buya gisukuru jeto jokole buya order in our schools as management here abantu agro managers of schools boards of management in primary and secondary pama kishuanga program jire gisukuru ejire geared towards success ye gisukuru ejo babwaterana totika mangana yibitana gisukuru because ye bitana bye gisukuru na bye konkola tabira masomo takoba to support educational programs to support abalimu ase issue chire bacha bakwa na mabate baninga bwana principal kwa chira wrong isa kora kabisa iga ntoros gisemi iga lakini kwa Yesu kuru ko storm ko bogoli chiwa wa ntotagetio yo ibana teko trikola talieta igia totageto support ye mheshimiwa gisemi kia usichi improve lakini principal ko tena bona chiwa we jinara babu abaiboli bande bagokana abantu bari baretirwe asiji school eji gitransfer jakiro ba kande na mwarimu manene na no what experience na kerba ukana na banyano mwarimu yo asarwa ingabwate mini ya 2.1 oretirwe aso ya agro transfer abwate mini osine ya 6.1 nere bya bamukana osone bako mwarigani bamatena abantu to jakama na agenda bantu batana kumanya Brighton
omonto na bako very successful in one place oika another place you fail o gosorwa ade performance ya very poor in one station kara igrendi one station ya improve significantly environment ya sumonta ko lemeremo matters on performance na bola nyola sale korwa tabwa that support ya community and therefore performance njare koba ekawa bono kago cha tua new environment ya kara asabwa support mondo na bako korabia so mondo yo tigaewe unless you mondo nje ku mondo ndata bwate ora obwana takora chunguswa no only for example obwate a history of non performance in different institutions lakini mondo ibere isatoiga kwanyanga kera sako wenda ya perene kera sako wenda uyira bona is perpetual adanga perpetual non performer lakini mondo ruwete in one station murama nyanga goso saliri yande naende ani matawe ngabono oyo tiga nduriko mwanjera tindikora gosenera fair kiagara environment nkomatere so margin performance as well principal kaltoenda tonyo kwana tori tujikokora abana mbaita sana matemu ayaita ekingi kworo kinande na mpachiko nyora mabaga bonzi as university koranga nayo roje the institutions of learning higher learning whether or the secondary or say colleges or universities kero mwaka kuna we expand their space omwaka olindo edete number ya eta this year is not significantly very big, very different abana ba C+ ninyegenete nga bonsi banyore places in our colleges in our universities a challenge yo kanta ko tebale na obusa bwa samatemo ya soko mwakoria abana ba kolete buya in subjects that do not matter much in university intake bagaeta meremo buya bagaeta buya history bagaeta buya agriculture bagaeta buya CRE geography mereme yo in many times they could determine the courses that children go to abana ba so much in mathematics bono mwana wakanya wabada C+ ko wabada B-, okay D naro je mwana wabade lakini wabada E or D- in mathematics bono mwana yu mata kanya course ya kwa university so a number of them have opted nga let them go back and by time ko improve the grade of mathematics mathematics is the key. Mathematics is key. Oma itanya ndinko nganyali opportunity ya kusomia bana the importance of mathematics. Na wambo enda ko batebinga kirege ntoko kora in this world. Oma itana ni studio bana moko bange binto. Ngo ikamo banga atana ango, ikamo beke atana ango. Joshua igabe gata ango. Joshua ono iwede. So abana bange babwate negative attitude generally towards mathematics. Ngeko gera. Oma ite attitude ere inherited yani nga akara mwana goje sukuru akonya denga egento to jande tega ne mathematics na ro danga to mathematics nango ngwekali wona kabire iyo kwanyora nga abana bange mathematics consistently yoka because it requires reasoning bana bange mbatake the reason yani gotumika obongo bwa bokolengera ringa egente kinga kingokora ngikere richibu mathematics igente mathematics gotokonya igotokonya kolengera divergently yani gotokonya twalengereria ko jinsi mbali that is why mathematics ekoretwa yaba a compulsory subject and once ya soko anda soma course yende abande bale korateba nga njenda to kana ko bela lawyer tinta mathematics akonda akora lo onyo the unit of mathematics ya nero obumanya gokuminga na ndi mathematics yana tamete na ndingi yaja gutongera lo ga iko bono mbu ya maths yebeku etingu kabisa ebekeru kabisa etingiwe kabisa biya kabisa mwanju murire krato enda to twarigi gukora jidega jide chingira kemperusa ndina berato mente nyeiga to kore ka bena 28 to nyorwa principal ekero wa debirina usekero eskuru ekogwa ngoda kere komajigo dwarura matako boligwa principal ya kiuzu kabisa ngoda kere komajigo kere eskuru ekora bobe no mwalimu na bible na aboroki bose na aborokia ngoda kere komajigo ekora debin to go point at one person lakini go point because performance trigo come out of monto yomo principal na excellent anya bali bali bakora kasi matoka tagocha principal na excellent ya so somi anya bali bali support the school tego school de perform
anya community go support skuru eyo anya kere hostile for example performance take over so ntoka tabalenga one team or one group or one individual na roka responsible for results a result is skuru iga cover a collective responsibility a community abaiboli abana abalimu principle gale just one of the ingredients ya performance ya bana latikalende na batoko buna balimu banana ni mokurutwa magena manana mano omoibori bagari aendiririe eri kwena kune skuru ngokorere biya no yekereta kiro korabia iketo de moibori gente getangani amakishwa ngo mwana ngo dokale skuru matukonsi that is one role do yakabere ao mwana bitu biribire basic mwana takeire amurigiri geometric side jikaramu uniform bintu biribire tokoronga parent obligations amo ebintebi kendo yakadato ao mwana uri omorembe kiara omaite abana bali bakurwa samarembo tali mwana agoje sukuru anya no abwate PC yok kurunka igabwate dioma na liyo ko moiboli ga kumurama ng'ombe ye gosena ki na jiba sajana na jete nkarosia nkaonya ng'ombe yane nkajiko akana ng'ombe yende wano onyoranga mwana itabwate PC adani ng'ombe ne jigo kan so peace kuruka na rimpara no igo moiboli na bwate nsema ya go play na endere no role model enjero moiboli amenyete role model yani ngogerero mwana okobinga ose mwana osoma asome etabigete kurasa baiboli bwana moiboli rojo gochaka utinde turo oti every day omwana ngia gasoma kurasa moiboli no tigo play mo principle ngano mwana yo asamenyete tariagia so everybody na wate kerto rigo kora naro jega korugete goru SM ya ruoga iga no mwarimu ya mochire bichuko unesaria togete gakaro kurura abana bake ngakitura koro mujando yo abari murabarurende batware siko no abana abagosomi principal kikaro kinegende ke Brighton lakini kwa kigwete na mwarimu na afuriete otamire ngnaenda korigwa tigali gigu yo go kole bi koli kabire biero tigali gigu kiagara abana bakara tubaire banga bana abana baitu ntagete kwa nkora challenge abali bana ngana karamo gosomia pote somia abana bali gosomia buna abana bao barole buna abana bao umunyaro gori gosomia morole like your daughter umumurori gosomia morole like your son nando enjererio ko masomia o expecting omwana onera ngosomia nabakala gosomia gose nabakino kya koleru igo akaro ko iro mwana bu monto asoya ko misbehave no mwana kabire iyo it's ungodly it is unfair it is unfortunate tigabatingwe na bakora bokabaro kanya kero maana ngana bere kabire iyo kikaro kitiga njetingo taba ngatiga beru tokorre na kitora maintain discipline as skurujito ebirengo via discipline as skurujite kereke boko kitayo ngakiura ro advice yawo ngakibono dentora maintain discipline yeke boko ngeyo ngakitora kwa bana ba principal tokorra morobiri discipline mbiamono Brighton discipline ya skuru bono kale tu akinenga kiria tu alenge ya corporal punishment tu abaite keranya sana asini jo keranya tu kasikaba alimu tu kagara tu kasoma lero chatenga dije koliense liko tebanga mwana ta agukeranya kiagara kuno ko human rights chae o violate human rights bono lero atoka tebunga tukwane na abana tu identify magosa abo and actually anyende toko ya take serious again to gekora kubara ne chingaki anyende toko ya take serious nga abana bango beka tori amo to ikaranso batabinga ayenoroje baba musubadi ko sanyaruka no mumura ayenoroje nga again te gwakole benekia igambo be gwakolete onchoriri to bakorera guidance and counseling to batabinga in again te ko kora ne kebe ekingeje ko koleta madara ale kabire ekyo nabaga ko geko improve discipline ya abana abana babefa bakora iskuru buya elinde baje ko bana barugo abantu bama useful individuals in life in future bona prince bana takoro basembu abo mwere kera biro bitu biri twabwate naye nguminyokora anda sobokoreri ebona ro basembu abo mwere ase umuntu torigererio so manju muri torigererio kurumambia nande omu advice go rich mchito asorongo rwagusi ya mono Brighton ngengo kora na bana takata balende nga gusi as a community ya ile mangana yiseme ko ba very significant kiagarende chinde mero kya kaire abana baito baraso ka isiko asenga njo yiseme
igo ngakara to educate aba to somia abana turi kubasomi for the local community turi kubasomia ase gusiyoka to kubasomia bagenda isiko to the diaspora bagiye kore ga America bakore ga South Africa and everywhere else negendo kira iro mondo isiko garia ne mangana ye gisemi umwana kamanye tinga kya komanya nabantu na ndale ari discipline na bwari gisemi omuntu ndale bateba kurunga Nelson Mandela former president of South Africa batenga gisemi no kiege ntekamo uratumike aso change eso society completely na ndi gisemi no gyo turatumike mine we tura gisemi omwana w'umuntu mutakapi na bakwenda bakigo share no muntu bwita chi kada bakosoma university for example bakosoma institution of learning ngora take pride nenga kada naso kada matuko naso metana inje naso meta from a rural primary school kada ngora tabia abantu akurunga ne yigo toga inkanya ngusiye go togo sentrukana ekoro primary school nkaruwa ngaganda kaje soma St Paul's ke Kano high school then nka proceed Nyeri high school nkasoma na abana beji minister I was with one of the minor Wanchigi sons in Nyeri high school ngaja kwande university komanya komera bona abana from Kenya ngima abantu aba bona nje kora take pride nenga abantu tu omeranete from all backgrounds generally from a poor background lakini kana tu omerana abantu bona from everywhere na nje became a national person amasomo na akoleta bantam abantu wa interact otherwise kurwe koro primary school na roja kanya opportunity yo interact na bana ba matachi ba big minister but because of that education I was able to bia kabisa mwanju muriria on this TV mo wasiri na jaje mukami mwaro beiriande gose na jibrizbo mo wasiri ngo jaro coming soon on a date to be identified na boto kiara no nera nada nera toj bera ya usi nera moneno itasa gisemi ya Kenya igo nkonya korobeli tole nganga kitoja como welcome tumwakale jingo bire ndaka gojaka tumatayo na karibu nyumbani naenda kwa lembe memia linde lietaria gusiriganda ko mukara igoro bia kabisa na roboria na kiombe gikori kabalimu emoisana ketuna kiari kabalimu kia babalimu baisaine ase secondary na ino abalimu banekira ngode murena mubaro mubwata bana banke mubaro ro mukebwa abalimu bali getu Brighton this time mbatume tuoja secondary majority of them abange batume tu junior secondary asengenjo ye program iligo chake iko bwana bokongwe ino mbandere obokongwe to stire mboga ndata ko wasen bona jisukuru ya twale mo admissions bona njibwati balimu akyo this time serikali yonja akora buye kali kabalimu abange lakini majority of them baanda junior primary ameni junior secondary na ende a possibility na ronga abandi na baraje borusigwa na ende bayirwo junior secondary asengenje junior secondary teratura abantu baye iko bone kiombe kitigeregererie kirigererie ntoko sabane nga economy improve abandi bali kukyara abantu ba trained bali trained na banga sana bali siko bali kwebanya lemeremo bakole meno basomya abana embi mono mwanju muri on district bekaro kwera libagali ya oli abenera ntwaje njumuroberia komugeni itacha mambi sana kurwase skuru ya Liamon ande kwenda robo koreri bwaye kyara korna gangite kisemi sana kongore kwake twalenge na job wira kurwase skuru ya Liamon no mwarimu manne bwe skuru ya Liamon nande nero teneta barimu abanene ase skuru ase county eri ya Nyamira igukwana mange nangarite wesamiri nandangi kande na achacha se studio tukwana mange asense mujisembye donko bakirambye mona sabani bayirari bagali abana kurigereria konde ngori nato na sara togendre no muruberi bwenza keturaera konde ne tu achenjire rero mangana ke ngo korto tora magaseti to tena ra gendrede kero to kwere na sara prince bana ko mwanjirande bona mnyoke nande skuru asobo koreri bwaye prince bonge ko gero go so miga ji prince bajine jiri go so mi mai bande mbere go so ande mbere go so timanyeti lakini njerende na banta banga injende passionate about your mwalimu agasomye because rende kana na bata chose nga tigambo mwalimu na ba biranga bya na bya mbegete nga njabona tigankole gasi ana no mwalimu njango somya biology and chemistry G science I think science because rende ina na nyara tan koiwa na nyanjete sanga bano uja kwasomi na ande wakora mangana gasi ndikira principal abagani ngo jabale ntake utara ngoja nyone grasi more ngende kwana interestingly if you come to my school na bakonyora nga nimbwata jilo so bijana nimbekere timetable na ende ne bana batebe jinsa jana butambe iwango ike school at 6:30 in the morning usually 6:30 na ngo jaka my first lesson ye ditkolitara wabisi na so I viras via most of the time I really go so many talk about when in between kwanyanga na ara kabiro my classes it's ya mapema
naenda karango struggle kabile you almost every day na wangu majikoranga I cover my work very well akaronde school naenda na wangu make sure ngabiras bia nango kaenda bionsi na ukipa bionsi aso bionsi because talima to konsingo to kande siko matuka mange no ngo to ka kide school no kimbwa responsibilities outside school onwe ruete na wikona yo karo kimbwa the jinguru my brother nyasa kanga to bogimobo njana wanta to kale gasi because na in any case na igira sengori ta konta den kore mremo yana kana akodire a good service na nyanga tanga kuna kora iga tigangenda ka nchiko timoka after doing a good experience iki miaka rengo ba the principal samanga na masomo wasomi kai Brighton miaka rengo miaka ne mengi ningi we miaka yaone mengi lakini tekole ngane miaka nasomiri urande ireng na I've taught now for 33 years 33 years miaka sambra konya patara iburu sar na Joshua konya ambara iburu nje konya na ibuire lakini na ina yeviro mwanyu mwari ati atokore abo karutu areng na job oira kurwa se skuru ya liamoni asenjera ya beno totebiria mange ngakibaro bereti mwako yoiga manga totebi asense mechi semina wakire mema na ikoro kule bali ko torigeria kwera to na Sara enda kutobwatia na ndi Steve Wansu bomosi yemono Ndizi TV Obwansu bwomogusi maya tichibesa nguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga